Da kayo nga manglalamot na the birth dyan, nagalisto kayo. Sino pa'y tiyan mo aw-awisan? So, dapay team number 1 nga umay. Mangibabay na dito nga manglalamot. Amo ti style na agita nga tao. Panda, agimpapag na kita kalsada. Napanda kayo mag-CI no the birthday. Napigsa talaga tiyang angot dagita. Adda lang mga dangag video okay. Ay na po, amuyo ibagada nga dag-birthday yun. Ag video okay, dalang ka. Ay nagluto ka, no, dalana na. Apo, dag-birthday lata ka no, maangot da. Uray lang garod nga sininglag. Bauna agituin niya ngag sa arsabon. Ati galit ti tao nga hanggang may ayaban. Na dumadumati klase ti tao. Nung matama pangang apaw ng galud jilabaitan. Uray dalang malaglagawan. Matintin nagpay agiti makaroni kada pampansit. Santo may pilta-biltak apo pakanawam Diyos ko. Dumadumati ugali ti tattao. No sino pa iti ang anay ayaban? Suda pa iti nakatado ti awid da. Kasi jay ti klase ti tattao. Sa nga buntan pa iti awid da. Sa nga bunton. Sa nga pinggan pa'y pakanam lagarudan ang yawid da bay. Gusto niya ti bagbaga guys. Kasta ti quality Pilipino. No, the birth dyan, alisto ti tattao. Alisto ti gargaraw da. Tadarang garaw nga makatakki. Arero tao da guys. Uray dalang nagdiding nurudan. Hangga na may pakpakbo. Agita lablabay dan apaw. Diyos ko, pakanawam. Maulawa no kastoy lang apo. Kaadwan da pa'y garod. No sino pa'y tinapan nakilamot. Handa pa'y amo tumulong aglaw. Basta mo talaga ti galad ti Pilipino. Dito lang makilamot ti amuda. Ano nga da kayo kuma? Da kayo nga hanga maawawis. Apo nga bin kayo mal. At tarang niwat yaw ti sarsarak yaw. Mindset kayo mat niya. Adamo mindset yu. Takno lang magsuggoy guys. Tapos agiyawid kayo pay. Mindset ya guys. Naglayin kayo. Parang may ata mindset yu. Ay Diyos ko, pakanawam.